abasalwane funa sisimele ukuthandaza njalo njalo, simele ukuthandaza. Babonye uzibili eBhayibhelini uJesu waqala wathandaza, wayesebathandazela, wayesebafundisa, wayesebafaka emthandazweni. Nisekhona ukuzana bami, waqala wathandaza eBhayibhelini, wayenyukela njalo entabeni. Kunendoda enoxolo eBhayibhelini yamonehla entabeni, awuyithi yakhuleka kuye yathi mawuthanda Jesu mhlambulule, ithi wayasendleleni evela emthandazweni. Nabafundisi bamadoda kunesikhathi kushiya ibazwi emthandazweni. Simele ukuthandaza njalo njalo. Sibuze bakhuluma noPeter, athi wena Peter ngikuthandazela